dong. Buat apaan Nu? Buat modal usaha boy. Nanti kalau laku langsung gue ganti deh uang lu. Beneran langsung diganti? Beneran boy. Kayak nggak tahu gua aja lu. Tahu banget gua Nu. Lu kan orangnya ngomong doang. Yang kemarin-kemarin lupain aja boy. Yang sekarang mah beda. Demi apa lu? Demi Allah boy. Ya udah, langsung ganti ya. Siap bos. Halo Nu. Ya boy. Dagangan lu gimana? Udah habis lama boy. Alhamdulillah. Terus uang gua gimana Nu? Iya nanti malam gua ke rumah boy. Oke Nu, gua tunggu ya. Mana nih ini? Dari abis Isya sampai mau subuh nggak datang tuh anak. Boy Nu, ya boy. Mana uang gua? Tenang aja boy. Pasti gua ganti uang lu. Kemarin gua ketiduran 2 hari boy. Buset, tidur 2 hari. Gak mati aja lu sekalian. Gua ke rumah lu deh. Ntar aja boy, gua yang ke rumah lu bayar utang. Ntarnya kapan Nu? Tar aja maksud gua.